tengok iklan. Maka kalau dia yuk pusat, dia kena tingkat di lu kalau, berarti dia tengah matang aurat sama dengan ulangnya hanya gedung rugo semayang. Maka popular rugo semayang. Semayang itu menjaga semayang hanya itu. Orang inang ni sudah tak tahu inang. Banyak orang artis, long artinya melimau aku putih. Idronu ba artis, ya kan? Cina. Top aurat lah semayang, nan terus aurat. Hanya penting kalau kita guna kita, tak ulang kita. Aurat urina buat gedung semayang sini, muka yo, hai muka. Yo, keung yo. Ten mat pak tu lương keung yo pak hai no muka. Ten rah pa hu yo pi. Ten rah muka berlewat yo. Pakan menyonirah no pak kadang-kadang naya hendak kenang dia batu semayang jadi tidak berlewat lagi orang buka tu ji. Menyolong hemete ke buka tu hemete semua berlewat. Nak beri langlung boleh buat dulu. Yang luka tu. Menyebutkan untuk tatuk aurat. Aurat nyo keung nyo aurat. Muka yang keung muka nyo keung nyo. Menyebutkan keung nyo aurat. Yang kecil untuk sok telekom bertutup keung. Ya, bertutup keung. Nyo keung bertutup. Uri nyo dukuh hino kat telekom batak kuat. Menyonusuk lagi jilbab yang lagi nusuk jilbab yang dia keung rayu batil bayang. Maka longkalan artis-artis mendum lagi. Yang begut. Hek ni semayang pula pengkui drone yang buka orang batil bayang. Maka hati-hati menyokan item semayang ni jaga semayang. Cara jaga semayang jalan satu-satunya benar buat. Nyok yang penting benar buat. Dan baik yang dengar tago. Itanyo ia ceh na ulama lagi ulama ceh kubur. Menyatakan dengar takut meramah kerana luka warap kayak meramah di Arab aku baca Fatihah yang bismillah aliyah kunut tubuh hana di Mekah hana kunut tubuh Madinah hana kunut tubuh nyokan behul luka bukan luka tu pada lunja hana di Madinah ibi warga kita mesti baca abe di Mekah hana subhanallah Allahu akbar putih itu mana dengan baca pun di Madinah hidang di panjang Madinah trip bayang kita rukuk Allahu Akbar yang kita baca subhana rabbil azim sebelah agak baca mantang view menyota sujud potret sujud dibaca ayat panjang-panjang nyai Mekah mengkarat sebab naulun tawaf yang kejut menyanyian yang nya datanya hidih nukuah penuh dro berapa di Madinah orangnya duku Mekah Madinahnya kadi kuasai di Wahabi yang kejut orangnya kagatruk Syekh je buat dia orang Syekh Jabir Syekh Jabirnya kali pidato dia di Bernun sampai ke pelayan terawih 8 rakaat ke 20. Itanya dia akan hubungan ulama 20 semayang. Yang nak tetap Syekhnya aku ujung cencong lah bodoh. Nyok ke bek cencong dia nak Syekh roh. Nak ulama roh tu tekah hana mukum le, nak lamati mentang nak pesantren. Nak ulai titi mentang pelung kedih yang kedih pasti dan pu yang tak ada orangnya insyaallah menyoragu cintanya pelung lamno kedih mentang na ayah di lamno atau abi lamno mentang anak Abbas Asnawi kedih. Tamlake ulama-ulama yang lupa yang muni bilallah dapat namanya muka bek sampai aliran sesat dia. Aliran sesat anak kaya tu tapi yang dia sesat tanpa aliran. Yang berani. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, nyok mantan yang dapat Tuhan sampaikan tanpa terasa jempol 12 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Berawi. Itu bagian roh itu. Sebagai penutup dan baca orang doa. Ya yang berdoa dengan Allah kan belum dengan Allah urusan. Khusyuk hanya khusyuk urusan roh ni. Yang yakin roh dengan Allah nak baca roh hanya yakin kemudian nak berumum ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغون أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين يا عليم أنت تعلم حاجاتنا ومقاصدنا وما نحن فيه ونرتجي فمن علينا بقضاء حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين يا عليم أنت تعلم حاجاتنا يا الله فاقضي حاجاتنا يا كريم فاقضي حاجاتنا يا رب العالمين ببركة شهر رجب وببركة مكة المكرمة وببركة كعبة بيت الله وببركة مدينة المنورة فاستجب دعاءنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأجدادنا ولقرباتنا ولأهل بيتنا ولجيراننا ولأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الله يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم إسلامنا وسلم أموالنا وسلم أجسادنا وسلم أهل هذا الجماعة يا الله سلم أهل بيتنا يا كريم سلم أهل بلد الآتي يا الله من القوم الظالمين سلم أهل بلد الآتي يا الله من القوم المنافقين سلم أهل بلد الآتي يا الله من القوم المرتدين ببركة شهر رجب وببركة إسراء معراج وببركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل دعاءنا يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربي مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعط بلدنا آته يا الله من القوم الكافرين اللهم أعط بلدنا آته يا الله من القوم المنافقين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ono komentar lebih dan kurang-kurang dan lebih tuan-tuan jemaah. Akhirul kalam. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah zat mutlak lahir